Mundu aigatiriri ungiciria muthenya waku ni moru ri iwisi ati muthenya waku ni moru ati uririkane mundu umwe mundu umwe last week urandikaga email agitumaga maratathi makuria wira handu hangi na magikiaria na murata yake mwirarikia kwandika email uyo ri ambe muikirie nigetha amurorere arore kana ni andikitwo ra kwagire uria wega uria gubatie riu handu ha gutumira murata we ri agitumira gitonga kiria kimwandikite riu ugikira ati wiciye na muthenya muru ati ririkana andu amwe taci tariu ukiandika guko email urenda utigaira uthie handu hangi andu amarwa uikirie murata guo mabate kure ichara ukamaringa kuria third floor riu third floor the kamenya ndi ureka atia urehera ulikuwa unauliza kazi kwe andikani oru maginyita marwata macio makubutaga mbere immediately ukoragia ati muthoni athire ku aya we ndiraigua uria gwathire we agibutirwo ni kari kiki ati athire kwandika marwa makuria wira mukiro uria ungi agithie gutumira Stacy amarore ri magithie third floor mathie third floor nake uria wake muhete contract ri nikitaigua njai Friday kuria gwa kamemeka gwathiria atia ai we ndwaiguire ki ai athire gwika uguo gukituika kwina vacant kuria gwa thirikari agithie kwandikira Pasuerirwa ati amurorere kana ni andika wega agigeria hiciara agigeria hiciara ke hiciara ke mugwa mbere aroi maundu ma ni saitani ni saitani rekena ringi akienda guthukia maundu maku mothe ri mathukia ni no warikia gutuma ni weka atia mathie ukirete ogwo riu ati wetereire nigetha ona ni ukuria ona ni ukuhurira bro bro uya ulipata email ai mimi sijaona email kwani hujatuma email ai nilikutumia email jana si ucheki bwana cheki bro si mimi najaribu kureflect mpaka nini yangu na ileti email usiangalie mpaka kwa spam pale angalia bwana inaweza kuwa pale gadhe hakuna kitu sijacheki hebu angalia kompe yako vizuri kama ulisend wathi ukorora ukaiga olololo yawa mama yangu yawa